Hajde, Strga! Tam je. Feti. Bacio o quê? Ok, bomo ljubi, ja. Samo da se dosta, viš?
Rumeni karton za številko 17, Gavrić Sani. Evo Nika!
Iz igre golman številka 1, Rupnik Anže, preigra pa številka 12, Kovač Lec.
Apparentemente. Zašto bi sad svi? Kad snijema u Dobro, nešto poteli. Da krenemo. Capire. Ne lavori Ono je što čak ne poznam ove. Nisam se bio na teretnici. Mislim da je Hrvat neće biti puno pravio se da trebam. Se neće da sasluša. Då hade jag jag bor på Italia. Daj master.
Ja po moje. Sve mislim da će već smiješno to. A ja sam. Sve rekao mu za vetišću. Ti, skrbi pamet. Slatko ko barem. Indicava via, provi euro. Care con il niente, per me stai a figlia passa Moje sosa, sembra c'è to 3 tekme ništa neće. Ne ustrabi na mir, je Verno Holmes. Ne samo slučaj. Tako? Podaješ to koji ne? Ajde! B. Svako. Ja? Olimpijski stadion. Tukaj praviš. Ne, zraven. A ja? Je neka taka, to te...
Bolje bi mi odnosno smeta. Jasno, kaj je, smiješno to je. To je ne. Ja, jedno posmiješno kad ne moram biti pripremljeno. To kada dobiš za ekipu, pa onda je... Nek črne lese, kratko. Neki djelama, nešto je mislim da nema. Kaj je? Gol za Bilje, strelec pa Blaž Kožuk. Rumeni karton za domače moštvo. Dobil ga je igralec številka 11, Luzar Matija. Ja, ma si ni ključio. Ja, ma ne vem, zakaj zdaj moraš ljažiti, ker Ne? Še en rumeni karton, dobil ga je prav tako igralec Bil, številka 6, Kocelja.
Ponovno Koželj Blaž, 2-3. Ja, ja se mislim da se vidio. Se pojavio proti konca tekme. Ma se non
Сцена, руку делать. Не, го доп. Rumeni karton za domačo desetko, dobil pa ga je Dobri Kornec. Gol za Bilje, 3-0, strelec pa il capitano Tomaž Milašić.
Ja. Prva dobro se Ja. Ja, maar kijk, een publiek, ik hier niet gaan slecht, is
Fali 3 ima, četvrto zadnje. Ja, tamo prije, ne, doma, ne došli do Kristo. Znam če se stara zdaka politika, zadnje što štija. Srednje. Vidi, se niso vedeli, se niso Menjava pri gostujoči ekipi iz igre številko 14 Napolj Smiha v igro pa številka 8 Kotlik Andrej. Pomembno obvestilo, so dobili ključe od Citroena tam dol pršanki in zdaj tam čakam, tako da če kdo zgubil, ne gre jaz. Saj nas izstopil, ne zgubil. Prosim. Ja, še bo zajebano. Ja, zdaj so vprašanke. Uvijek je
šampioni. Ko je pol? Tu je lič. Ja, dobro. Ojej, to bo zdaj grozno. Ajde, Luci, še na taza. Ajde, Luci, potrudi se, dek. Sve dobro, u redu, dobar dan. Ne, euro je baš dobro, za pijačom, veš? Ovo je sve našao zadnju vodku, sam bio skudan. Ja, ne, euro konzumacija. Razčeja, euro ti daju. Nećeš tako. Sve poštuje, sve poštuje.
Sai za. Rumeni karton v gostujoči ekipi, dobil ga je igralec številko 4, Novak Luka. Rumeni karton za številko 17, dobil ga je Gavric Sanjic.
Menjava pri gostujočem moštvu iz igre številko 9 Piroša Matej, v igre številko 20 Čavšević Karol. Menjava pri domači ekipi iz igre številka 11 Luzar Matija, v številko 3 11 Neškić Jan.
Nele tu! Gol za Bilje, 4-0, strelec pa številko 10, Doplihar Nejc. Iz igre številko 20 Ume Krog, v igro številka 2 Eler Aleš.
Ja, ja, Christo je pot. Koliko je rezultat, pa? 4-2. Zadetek za Bilje, strelec pa številko 13, Nešković Jani. Iz igre številka 10 Dobri Harnec, v igro številka 16 Vugadeni. Ja.
Gol, 6 proti 0, strelec pa številka 16, Vuga Deni. Je bilo desetka. Sam kapeta.
Rdeči karton za gostujočo ekipo, dobil pa ga je številko 4 Novak Luka. Ja. Bilje. Ja. Doma. Imam doma. Ne bo Gol za 7 proti nič, strelec pa številka 14, Koron Tine. Ja ti ne morem dati. Ja, ko kadeti, ja. Ja, če Holman celo una nula che ieri che cosa se era nula.
Golman! Prva pametna danas. Ne. Nisi bio zgadan? Ja sam nula. Bolje že, ili Adria, po 15 nula. Ne, kraj, još 7 pojutra. Ah, sobre.
Pravi je da se ovo zapani. Res pa zgodaj, jutra, veš, boš in ponedeljek mora biti, veš. Vse tam sem poslal, parkiramo, vse tam ne.